Ndiaidh agus fáilte arás go Gaeilge i mo Chroí, agus má táta nua anseo, ndiaidh agus fáilte. Tá scéal aonta agam inniu, rinn mé arís é a chairde. Scríobh mé leabhar eile. Bhí sibse ag géirí leabhar eile agus bhí mise ag géirí leabhar eile a scríú inné an chéad leabhar. Gaeilge inár Céile, Irish in our lives. Tá seofar an leabhar ar an ndiaidh lá man fór, ach theaglah é a raibh ordu anois. Tá an nás go mo chuir síos, theaglah é a raibh ordu ó Easons, Dubray, Chapters, Kenny's, Bookstation, agus Amazon. Tá sé ar fáil ar Amazon, ach má tá tú ábalta iarm ort gan é a cheannach ar Amazon más féidir, barlam go dacótha le siapaí leabhar éireannacha, siapaí leabhar áitiúil, tá sé níos fearr na Amazon. Tuigim go bhfuil cuid agah an áiteanna nach bhfuil rabhar ar biella agah, ach seolann siapaí leabhar in éireann leabharthaí ag tíortha eile, mar sin buint réalá sin agus tásúla go gcóil sibh ábalta é a cheannach ó siapaí leabhar éireannach. An chéad leabhar ná Gaeilge i mo Chroí, an leabhar seo Gaeilge inár Céile. So go dé atá difriúil faoin leabhar seo. Bhí coppla sprach ag Gaeilge i mo Chroí, ach bhí mé ag géirí dearcú na naoine a athrair an teanga. Sílam go bhfuil sé sin aonta táhairta, mar tá cuid mhór a gine géirí an Gaeilge ólam, ba bhaithlann go mbeadh an Gaeilge inár Céile, ach tá dearcú rudbag dúilta a gine ar an teanga. Ó, tá sé cásta, níl céal leis, it's backwards, ní fiúí a ólam, rudí mar sin, agus níl na rudí sin fíor. Dhéirí mé ar na gréthe galanta den teanga, mar is minic a bhíimiid ag glóirt faoin Gaeilge agus an bhfuil sí táhairta ar ceartúí a ólam, ach sa leabhar sin dhéirí mé ar soltahaint as an teanga, mar deanamid dearmid soltahaint astí. Dhéirí mé ar na gréthe galanta, na haistriúcháin dhíirithe atá gramhar, tá sé gramhar, agus úsáideach mar ma higann tú an taistriúcháin díreach, tuigí tú an teanga níos fearr struchtúr na teanga, agus go dteoidh sé leat gan a bheith ag smaointú le struchtúr an bhéarla. An sprach deadanach marm na bhí mé ag géirí taispaint do dhaoine go bhfuil níos mó Gaeilge acu ná mar a shílann siad, agus sílam gur éirílam, mar bhfuil mé le daoine ó tháinig an leabhar amach agus dúirt siad lam na rudaí is maithlá faoin leabhar, agus sin rud mór a dúirt daoine ná. Ní raibh is agam faoi bhéarla na hÉireann. Úsáidim an focail sin i gcónaí, agus ní raibh is agam gur focail Gaeilge é a chuir sé ahas orthú. Agus thug sé muoín do dhaoine, bhí mé ag géirí é sin a dhéanamh muoín a thabhairt do dhaoine. Thosaíonn siad soltahaint as an teanga. Fuair Gaeilge i mo Chroí aiseolalas iontach gur míle maigad má cheol tú text thugam nó riamhfhost, agus tá brónar an muna ragar mé, rinn mé dhíthal, ban ríthaach mé, ach gur míle maigad as an leabhar cheannach, as é a léamh, go háirithe as é a thuiscint agus soltahaint as an Gaeilge, sin an rud is táhairtaí. Fiú sa le ró Gaeilge i mo Chroí críochníthe agam. Bhí mé ag géirí leabhar eile a scríú, mar ar dús bhí mé ag géirí go dtigid sibh go bhfuil Gaeilge in mhuir gríthe, agus an na Gaeilge sin a Chroí amsú. Agus anois, ba bhaithlam cuidiú libh Gaeilge a chur in mhuir Céile. Gaeilge inár Céile. Mar tá an grá, tá an dúil seo agah sa Gaeilge anois, mar sin caiimiidí a úsáid agus céan dóid a jiglanéis sin a dhéanamh. Go dé an áit is fearr le tosú. Cadí an Gaeilge atá GIAS orm. Mar sin in Gaeilge inár Céile tá spáinam díobh an dóid le Gaeilge a chur inár Céile ó hús an tíl go dearú an tíl. Everything in between. Scríobh mé i méarla é ach tá cuidmhór Gaeilge. Dearhan go bhfuil níos mó na Gaeilge i mo Chroí, bhí mé géirí níos mó Gaeilge úsáid, ach tá glúis an go fóil, agus in dhé sin glórach agus brádúil.
a glórach agus bradúil section, so loud and proud. Tá an chuid sin aonanta practiciúil. Chum ceistena arbh faoin chabadúil sin, agus tugam ráhanna díobh freigraí a thiglah a thuirt, maragra hain, agus nahanna úsáideacha. Agus díriam na nahanna agus stórfacail lei sa Gaeilge. Arís ba waithlam díriú na gréithe galanta dintanga. Cuid mhór rudí mar an gcearna leis an chéiliúr ach ben leor seo difriúil mar béis sé faoin Saol. Faoin Saol lig. So inis ba waithlam an rud atá scríofa chúl an leor a leiú. Deanam dearmid an Gaeilge atá Blurb. Blurba. Sin an Gaeilge. Híl me go raibh focail níos fearr Blurba. Gaeilge in our Saol, Irish in our lives, everyday ways to live our language. Le Molly Nic Céile. I'd love to speak more Irish. Sound familiar? Níl tú I de éonar. You're not alone. Irish is experiencing an exciting revitalization, and it's finding its voice sa Saol léithúil in everyday life once more. Now, following the success of the award-winning Gaeilge Chroí, author Molly Nic Céile returns with Gaeilge in our Saol, a practical, empowering guide to bring Gaeilge into our lives, gach lá le muinneáin, every day with confidence. From life's defining moments like saolú, pásu, agus bás, birth, marriage and death, to festivities like nálaigh and oibre hána, to everyday situations, texting friends, flirting, or chatting sa chat táhairne. Here you'll learn to weave Gaeilge naturally into your day. Full of simple tips and confidence-building exercises, Gaeilge in our Saol teaches us to be glórach agus bradúil, loud and proud, and full of inspiration to join an afhiochan, the revival, and make Irish a living, breathing part of daily life. Sin an Blurba. Reo Ra. Introduction. O Gaeilge Chroí go Gaeilge in our Saol, from Irish in my heart to Irish in our lives. Leabhar have now passed since I wrote Gaeilge Chroí mo chéad leor, which extended an invitation to celebrate the beauty of our Teanga Rúchais and discover the Gaeilge resting deep in our hearts. Where Gaeilge Chroí helped us spark the Gaeilge within ourselves, Gaeilge in our Saol, Irish in our lives, shows us how to weave our Teanga into our everyday lives. My hope is for people to feel excited faoin Gaeilge after reading Gaeilge Chroí, agus tá áthas orm ará that after numerous messages, emails, and interactions le daoine a lei my wish seems to have come true. And you, the energy I feel from readers is exactly why I have written Gaeilge in our Saol. Mar tá an sin a lasta inis, because the fire has been lit now, and all we need is the fuel to keep it burning. Think of an leor seo as a blueprint for how we can bring in Gaeilge into all aspects of our lives. It provides the Gaeilge we need for major life events like saolú, pásu, agus bás, birth, marriage and death, and all of the festivities that shape the year, such as an nálaigh agus oibre hána, Christmas and Halloween. It also makes sure that we learn the Gaeilge we rely on ó lá go lá from day to day, whether it's timpeall an tea nó sa chat táhairne, around the house or in the pub. Gone are the days wherein Gaeilge was confined to the seomranga, trying to make sense of peg or asking for chéad to go to the leabhar. And Gaeilge is a living language, teanga bheo, that is constantly evolving and growing, something that has only become more apparent ó Scríobh Gaeilge Chroí. Gaeilge Chroí líne agus as líne, online and offline, has created some very special moments in the last couple of bliain. And leor won the Lifestyle Book of the Year at the An Post Book Awards in 2024. Thug mé óráid ghearr, I gave a short speech when I accepted an gradam, and of course I used some Gaeilge, which had this wonderful domino effect on the following award recipients who used their cúpla focail even though they hadn't planned to. There was this beautiful feeling of solidarity sa tlua in the crowd that night, fueled by a desire to involve our Teanga Rúchais and enabled by a safe and supportive environment in which to do so. I couldn't have imagined a better way to celebrate Gaeilge Chroí and those who took a leap of faith by reading it and embracing its message. I had the busiest seacht in the Gaeilge ever in 2025, touring with Gaeilge Chroí.
Bhfuil mé le daoine a bhfuil Gaeilge in agree acu. I met people who have Irish in their hearts all around the country. I expected to meet them at planned events in Éireann, ach, I didn't expect to meet them in New York, ag siúled on a busy street in Soho, now working for security in JFK Airport. When a member of airport staff said they had a cast for me at security while I was pacing anxiously late for my flight, I didn't expect it to be, "Do you have a YouTube channel?" Rud eile that I did not expect was for na rangan a Gaeilge I teach at the Irish Arts Centre Manhattan to sell out. Tá mé mo chónaí in nua-Eabhrac at the time of writing this, and it has been a pleasure to be a part of Pobal na Gaeilge anseo. I attend pop-up Gaeltachtaí with Gaeltacht NYC when I can, and have made many Carja who I only speak Gaelic with. I have attended and taught at several Irish immersion courses with Daltaí na Gaeilge in nua-Eabhrac agus New Jersey. Lór May, I spoke at the Irish Consulate General Fuin Gaeilge in nua-Eabhrac for Seachtain na Gaeilge 2026. And last but not least, bhfuil mé le kneecap Yaúr anseo, twice in nua-Eabhrac and never in Éireann. Who would have thought? I have been able to align trips of Walla with the most important events and opportunities associated leis an teanga with the language, buíochas le dia. But I did do something crackalcha once to show my support. In September 2025, I booked a last-minute flight to Walla don Jeru Seachtaine to attend Cearta, the first national protest son na teanga in over 10 years. People from all over Ireland marched for Cearta teanga, language rights, oideachas, education, muinniú funding and housing sna Gaeltachtaí. A landini thought I was crackalcha to travel so far for such a short length of time, but this was something ho táhairte so important to me. When my sultas an am sa Walla fásta, I enjoyed the time home too, even if it was only for cúpla lá. It was an exciting time don teanga nuair a scríobh mé Gaeilge mo Chroí, and it's an even more exciting time inis. There's so much opportunity to bring Gaeilge into our daily lives. So sin an sneak peek. Tásúlagam gur bhain sibh sult a sin, agus tásúlagam ggóil sibh ag súil go mór leis an leabhar mar tá mise. Gaeilge ar Saol ar fáil le réamh orthu anois tá an nasca mo chur síos gur míle mai agah as an taceart. Gur míle mai ag haset ma ulsíthór tá an oireann an sin íontach tá siad chotácúil agus bíonn siad ag iarraidh níos mó Gaeilge úsáid mar gheallarmsa. Is dótha? Is dótha bhfuil sin mar gheallarmsa. Bhí mé in ndiaidh agus sligach an teartan seo thuaí thart, agus a leor mé Gaeilge le neart strán séirí. Is dóithe go bhfuil an áfhiochan do sprágu. Tá mé dúirt dáte mar ba bhaithlam mo cheanga hain a lóirt, ba bhaithlam an Gaeilge lóirt. So lan hí mé ráile sin, ach tífi sibh san ísan sin sa vlog ndiaidh agus sligach, leor mé Gaeilge, leor mé neart Gaeilge, agus bhí taithí dearafa agam agus ba bhaithlam mé a rinslibh. So chuníogaí súil amach don ísan sin. Gur míle maigh as arcar nísan seo. Make sure you're subscribed, like the video if you like it, comment, leave a comment. All those things help the algorithm. I don't know how, but they do. My videos will get recommended to more people, to more Gaeilgeoirí or future Gaeilgeoirí. So let's keep it going. Chiefy me sa chéad sean eile sibh. Everyday ways to live our language. Arís.